tada sam jednostavno stidio se svog invaliditeta. Prije toga, znači, stidio sam se svog invaliditeta i nisam bio sam malo stići povučen, pa sam vremenom trebalo da se upoznam sa novim drugarima i sa novim ljudima koji, kada sam vidio na njihovim ličnim primjerima, zapravo da postoje promjene i da postoji život osoba s invaliditetom, ne neko da neku umiraje mjesto tebe i da nešto drugi neko radi za tebe. Tada sam najviše učio na ličnim primjerima ljudi koji sam se susrećao. Dosta toga je prošlo kroz radionice i obuke da bi danas mogao da postane aktivista i da donosim odluke u svojoj lokalnoj zajednici. Osoba koja jednostavno sam želio da napredujem i da postignem sve ono što sam imao želju jednog dana da mi se to sve ostvari. Poštovani, prije svega da vam se zahvalim što prisustujete danas u ovom događaju koji nije važan samo danas, koji je jako važan datum inače u cijelom životu i trebao bi da bude važan i u životu svih ljudi, ne samo u životu nas. Danas 3.10. obilježavamo Dan osoba s invaliditetom, dan koji nas podsjeća da snaga jedne zajednice nije u tome koliko je velika, nego koliko je pravedna, podržavajuća i spremna da ukloni prepreke koje mnogi svakodnevno nose na svojim leđima. Osobe sa invaliditetom suočavaju se sa brojnim izazovima koje društvo često ne vidi. To su barijere u pristupu obrazovanju, teškoće u zapošljavanju, nepristupačne ulice, institucije i prijevoz, nedovoljna medicinska i rehabilitacijska podrška, ali i stalna borba sa predrasudama i podcjenjivanjem. Molim me ovaj mikrofon. Najveća prepreka često nisu naše fizičke ili zdravstvene teškoće, nego zidovi koje druge podižu oko nas svojom neinformisanošću i nerazumijevanjem. I ja kao osoba sa invaliditetom znam kako je to. Znam kako je kada ti ljudi procjenjuju prije nego što te upoznaju. Jedno od najtežih iskustava koje sam doživjela bila je diskriminacija od profesorice u srednjoj školi, kada je otvoreno sumnjala u moje sposobnosti samo zbog mog invaliditeta. Krijeći takav odnos, toliko su me povrijedili da sam na kraju morala napustiti medicinsku školu i prebaciti se u gimnaziju. Samo da bih mogla nastaviti obrazovanje u zdravijem i pravednijem okruženju. Suočavam se i sa praktičnim problemima koje mnogi ne primjećuju. Recimo u školi nemamo WC koji je prilagođen osobama s invaliditetom, pa čak i najosnovnije potrebe postaju svakodnevna borba. Sve te situacije naučile su me da budem strpljiva, hrabra i uporna, ali i da nikada ne šutim kada je u pitanju moje dostojanstvo. Zato želim poslati poruku svim osobama s invaliditetom. Ne predajte se. Vaša vrijednost nije određena tuđim pogledima, birokratskim preprekama ili etiketama koje nam drugi da. U stvari, prije nego što prijeđemo temu, možda par riječi o sebi. Adisa me već predstavila što se tiče imena i prezimena, inače radim u informativnom centru za osobe s invaliditetom Otas i drugo. Postavlja se pitanje šta je to što mlade osobe zapravo, na koji način su značajne i kako mogu doprinijeti napred naših društva. Često kada govorimo o osobama s invaliditetom i problemima osoba s invaliditetom, odnosno sa izazovima kojima se susreću, možda na neki način zaboravimo zapravo koliki resurs leži u ovom dijelu naše populacije, a pogotovo u onom dijelu koji se odnosi na mlade osobe. Nažalost, naše društvo često zanemaruje važnost, vrijednost i potencijal generalno mladih ljudi
a pogotovo osoba s invaliditetom, i nekako se olako odreći tog resursa. Možda je bitno pomenuti da, iako brojke nisu možda neki najpopularniji, atraktivniji način prenošenja informacija, ali čisto da bude nekako slikovitije i jasnije da najmanje 10% naše populacije zapravo čini osobe sa invaliditetom i samim tim i mlade osobe. Da bismo, kao što reče, suradno otvaranju naših panela omogućili da ljudi sa invaliditetom i mladi ljudi budu, tako da kažemo, pokretači našeg društva, ne teret, mi moramo obezbijediti određene preduslove. Zato moramo i stvoriti okruženje u kojem će moći da iskažu sve svoje potencijale i da doprinose ovom društvu.